Silang rem, kacilang plot, kaya pan man kacipitek he alam kaning jepen, rada catayalong, ahok he alam kapangdak hap pulotangte, laki inut karbia kaya hutur pusi, hok nang kokji. Ranbir hanse kacali angdeng lepik dahai. Lapen kitek dopik dahai, bonta, karbi anglong reporters apanke, inut apanta respect pipe lapen. Karbi anglong reporters atumke, inuta ketek avepu kaning jeke, ranbir hanse si ketek kave kacali kave ason mandetlo. Ate inut tek se rese rabang puke lapuson angkur kave apolong kave alam ningjeje mate lam sa oi lam kijoy ningjeje karbi akhaita apuna chak choklim karbi akhaita khai kangthim binong lasi ajara saya hinta kithe kere abang pula pen abang pido lasong se karbi anglong alongta manpeng ke do pherang ke klembang pu pherang ke klembang piatum thekser atum dopi ranbir hanse lapuson lam sa oi kaningje apot karbi anglong arada phan lapen karbi anglong reporters ta phan prabjin pen dia cohang bek nangji posi nilitum Northeast News Focus abitung ahin pen sodak pen chuni report asini phan lahai karbing long reporter dum thang thek the chini ne tum ning no so of nis paklang ni I don't give a damn nang tum ek chatang phone de nang tum master degree lahai dum lahai film media fill in mane bachelor degree da dum lahai ni si boom nang power dong lo mane pai den lo mane patai si live television live dam lo lang lo pulote theko buchi krong ni chitin nang ni sino bu nang litum lang maximum karbing long la higher secondary metric pass tum da media fill long do reporting kupilo theke lai tum kupilo chini ge lai kupilo theke nang litum thano lai tum pa lai tum respect nang ni innu ta ke thek ba bela interview to en thek mane litum lang interview a rules do a rules kupilo hai tum chini ma thang ta charli tabe asil hai tum respect nang ni higher secondary pass metric fail tum ta media long do therak ta me karji long ta me thang tum thang thek thepin pin thang knowledge have jada be pin hai muni tumne phanai pu atum phan angho ke bon phan atum phan la paklang nang kok se proof yang li tumana paklang nang kok hai tum hai higher secondary pass and media muni la karbing long halo ni karbing long media muni tum phan inut phan da respect pe kubi polo pote tum inuta mane bachelor in mass communication journalism kuri bang doma mane inut ba masters in journalism and mass communication kuri bang doma inut ta be mate diploma tong doma lai tum long diploma ta be ikan ise diploma ta be ke lai tum sine phan bhari ke theng chi krong krong di ekdom this thing that they are very educated di highly experienced doban media lam chini la bare nang tum media laws ani thik salam chini ma lani phan back chok chi do research porlong chok chi do hala ek chata ke chok chabe ya abi nigang tum fact check pe channel harang tum fact check kuri thek ma research methodology alam chini ma ways of communication di smcr tho smcr of communication hai tum chini ma thang le chini communication pilo media ko pilo so meaning na juna tum nang than thi google lang nang ji lai tu ke lai tum si ke thek check ro e adong tum ke la degree ke fail tum da do ke lai tum si bhari boom cho dong po bhari ke thek tin ko ji ai tum pilo thek thang de thek pini thek do mana nang tumar junu ning nang ba tong lai tum ban he nang tum bang phan pu pe phrang nang tum ko pilo thek ke la char ju de tha kwan lo ka char li do la nang tum char ju de tha reporter puni phan nang check rong thek check rong ni ning ol nang tum kwan lo char li higher secondary metric fail degree third semester pen boom cho tong po bhari jitin ko thek pi jitin no ma ko pilo thek ke asi lahai me thang thek the pulote bang phan punang ne aru ni faltu munit gali de ni phang bang than boilo ene thek the pele ning je tap tap la son pugali ni experience do pam ni well trained munit chino ni ne level anang poduni bhang tum ke kom na sta 10 years bang nang ji Nation degree certificate hai palongi phananta I don't give a damn man ang tum phane karbing long media muni phan ki nut phanda ne respect pe thek thek pin bole gopi gam respect po respect ma phano bipi ge mane experience do pa me muni di kichali do thao itumen thek chat di apen ason tu bansi respect pe pineng ji ame thang ma ta thang de thek the di apen bang phan go pilo than po ge nang thek mu jat mu puson de ekdom degree slide do pick pe ni di master degree pen chengnol hai ta ini ke thomba master degree do bala son phd do son puson de na respect ji tang tu me thang ma media mun project krong krong thang chini ni nang tu me thang ma media lam thang chini ni pam pam me pina mun to ban ni bigam respect ko ni mata kali bangjok ta no ne respect pe no ne chini lap lo pe nang tu me chini tum do lo je karbing no media mun tum ke higher secondary pass la hai pen da ki lu tum do
asi atumi thek thei puchi ni muni tu asi bang phan me thang thek thei pulo te bang phan punang ne nang tum je pat thek dep tha bang phan bu pe thang tum at least diploma ne antha media field long hai diploma antha kona lo diploma long long chidi ne pe de phanar juno ni tham tu kali bolte bachelor in mass communication journalism charli noi master degree charli une busta laya degree nang tum do ma abi lasira sobi di bujilo pusi ma thar lai tum lai phane putum hai asi nang tum chema thar no ni kona lo do nang tum charli kwan lo ni konan lo nang tum ko pi degree lo do ni lo kona degree ko pi degree lo do hai chema thar bang phan bu pe phrang lai chema tharang ji bang phan tok te phrang hai dei ni kwan ma ke ni ko so level long sto ma ni position ko pilo la ke chini ke nang so